ni kon malan wa na rakso kon pe yu wa ki sanan kan na lang konan kanyi ko. Wa choro rang sa na chen ko na koryang ko na speaker and legislature sound ko kung napalabakan nan kanyan siya momot sa government wa chon kon pe yu sa Kacuman luka kukuran para sa nan sa palmachay rongan rangot. Ngay sa din Nicolas maga kacuman kalile kukurakan hautaban sa palmachay rongan rangot. O iya cara laban sa palmachay rongan kayo. Hanak ting kabinarachang alpasaga ang may kalok sa ngabasang president Koreang Kamkaan school and Wimpon Pay kacuman parak Takaikan and Wimpon Pay, Kosudumen, Kabasa, Mapitokan Silasil, and Kapinsalit, as Omako with a Saktuwa o Kapayo, Sapal Machay, Ran Masalang and Wimpon Pay. Kanyong Sapal Machay, Ron which Palian wrong, Nan Sapal Machay, Rejon Pon Pay, Pachuana Natira wrong, Mepit, and acting governor Raching Alpasapam. Ang main kalok sa ngabasang president. Nang kasindukaw met pachuan miyawita ni Chune Isapay Uriyagatria Isapanyaw, ang ngabasang Secretarian Justice, Honorable Joseph Scalan, Acting Governor, Honorable Christina N. Pachuan Sapang Autapan main kalokyo met kalokta sa ngabasang president ni Chune Isapanyaw Uriyagatria Isapanyaw met Ruwaseta, Labalabakan nan kanyang siyakan kung kachin quarantine siyang kasakan niyan sa marakan kachin pay tinan mo pon pay o way chay kanan na pesa. Nanatungal kisindukawak kung kabandaran na pachawan kasalita pachawan chow yaw tapan may kalokwat ni men kalokwa siya kasi metana pon pay so siya kachin kaw nagtama wasan quarantine kanang repatriation and Chune Sakrayaw, Yagriya Sakrayaw. Nanatungan kasindukaw ay pachawan sayip, wewebanakan nan kung Anton Pay State Government o FSM Government may pitata. Ananakan kapanta ng repatriation. Met sangnip, taracha sili sa kwalo me paunapta o esansan me tuwanangin may siyakan me kachto tabachoto. Mechalata lakalan kapan dengan somi railakan sangkuang arai kosto tabajoto. Nananakting kabanarachang kisinikawa epechawan aralagataw yapan kopong me epesam government ukiyangar Pompey State ang ni uyapan tataw and CQE ta kisinikawa mwiwitan sa ilakto nan mwin Pompey. Acting Governor Pachawan Memalan ko kung kasalitiya, may FSM government, may singalan ko kung o manaman, may pitata sa ilakto na nabasa. Malan ko kung piltaula siya o kasalita, may pong o manaman ko ng quarantine, yay, sa Palman Port Bay State. Acting Governor Elnay taula siya o kakiyabasang government and may tang Port Bay State, Government and we are pukokan na kasanet pachawan kasaneti o pusala aray puko na pali mesay laktokan ni aray pan kunewang Everson government. Acting Governor Elnay pachawan kain sakla chumal kusilukaw niya pakuchon way ponpe and kachin eupana o mapalpan chon way misak. Koreaw and sa palmachay rongan rahnwet yay saylak and Kamkaan school ang taga nukwaro o katmamarami. Palian rong na sa palmachay retion Pompey pachuana na tire rong sang Kamkaan school and Pompey lechun isak lumaw yagatria isak niya may pitch reporting tesayan retion tatang kanen department and education ta Kamkaan school and Pompey. Ni tuwan tama sansan may rachon totoo pukas pachuan niya ngayon waran FSM so FSM navigator sa ilaki nagwaro o katmamarangi ni Chun Limao riyagatria sa kriya. May mga saywat niya director and Kamkaan school director Stanley S. o asmal chon totoo paman sa ngayon palikan
nan kampan kamarain te kampan school and ponte. Karaban sa ilakwat ko iranan pachuan la. Iray to school karna kan pacho nan Torment Fix High School, job project and my school kan me Sawasang Ponte State, relocate and solar panel to my school and Katnanarang. School visitor rakasampat chikan me ananaga apal ni school and nagwaro o Katnanarang. Kasampal ban sa ilakta trupot pweki ating kaunen kantan school ta kamarain atan pechuan parak school and tagan palbakan. Pwen job uyapananan o kamaulakan metan anan na school yawat. Ni chuni sur yakatriya sa priyakulak wano ni man isang saywat pechuan peitiyang ton tagat nukwaro pechuan tola o yaray chuman ko kanton takawat. Saywat pilbachuan tola o lelpot takakamangarangi ni chun walu yakatriya sa priya. Pitch report to Bachuan, Tola na Rajman Kota Tongkan, Mera say Laki Pantagopach. Report Pil Casaleta ni Chun Tuaw Yakatria Sapriao Sai was Pil, Mosesa Sanger Taka, Kamangarang Yopil, say Laki Nukwaro, O Nagala and Poppy. Principal and Kapanga acting principal Arachman, Sampatangan Pilyangers Sai was. Sa ilakto Pompe Koran yang Chaweta workshop kan makasantiyaran muyang na sa marriage o bilbachuan tatup sa school kan me ananat ka ang school yaw watch mon karatan schoolan ta riyakat riyay sak riyaw o riyay sak silu. Kasiluan sa palmachayron rahnwet yay palimagan pachuan na palito kan silasil. And kabinsalet sa mga COVID ay saktuang men pachuan sa karakoy pakan may iray lang masakan makakayang coach kita pachuan alin to kayo sila kabinsalet sa mga COVID ay saktuang sang sari sampar limaw nila sa kusuo sang ramas laut sampar ay sakwan bachota and bil pachuan sansan may iray niya kan mensenyan kakayang coach kita pachuan alin to kayo sila silwat. Tokain sila kabinsalet so mga COVID ay saktuawat kung pachuota publikal, pelbalian manmunian Pompeo ni dispensarian kolonya. Palian publikal kung pachuan rechtak lakwalong mensang neklak limangin subject, sang niyaut nemianam, pelwach, pel pachuan rechran kaunag, sang lakwal walak mensang leklak silu murin sawas. Koros na nanyang coach kita pachuan ale, tokan sila kabinsalet sa mga COVID ay saktuawat ka nanane o tetaropan, mon tokakaan pachuota. Tokan sila kabinsalet sa mga COVID ay saktuawat, ken pachuan niyaw nito. Sang nakawaitan kanyang US Central for Disease Control, winiyan sila kabinsalet sa mga COVID ay saktuawat, Socha kapag apal parara paspasyon % wise of kayo point chill. Non-propose magandpachota sa Ponte State Vaccine Administration kasaleta melelito ni June isak manawan pariya katriya isak riyaw. Iray na ramasakan makatskiyat tapachuaner tokain sila kabinsalet sa mga COVID isak tuwaw. Kayo antok the first dose o kariyaw antok the second dose patspatcha ni percent wali sa kariyaw. Mekanakala kariyaw the second dose and Moderna o Johnson patspatcha ni percent wali sa tokan sila Pfizer kayo antok the first dose patspatcha ni percent wali sa o kariyaw the second dose patspatcha ni percent limay sa kalimaw. And pachuan sansan maranwat, ichay sawalman ko muniyan sila silu, Moderna vaccine, Johnson, o Pfizer. Moderna vaccine kan pachota, pakriyaw nan raidan ramya sa kwanunan punga, Johnson kan pachota pakilcha, o Pfizer kan pachota, o rai sarikan, pakriyaw nan raidan ram, Riyay sa kayo nan tuma.
Kain saklaan sa kulmatay rahnwet hiran na sanlangan ponten. Malangan kan pachpacha ni pit 0.8 kulagay sakal minitay sakal mansang. Ulal kan pachpacha ni pit Kaya 0.8 kulag tayo minit may sa kanyang rinsuwas. Malangan kan pachpacha ni pit 0.8 kulag hesak minitay tawli ni sauche. Rahnwet kan kabukan yang marmarakan kacau kan kakmia kacau masin kesenian kan pachpacho nan pungan kaliero kan masa ne mai lesak nanawayo ilog lekentai na kan pachpacho ni pitsido letayo ni sauchut kan kabukan yang marmarakan kacau kan kakmia kacau masin Kesenian kan pachpacha nan pungan paliyay robal masa ni nat isak lelesak lemau. Ilok kan pachpacha ni pitsilu letayo. Niyalan kan kawakan yang marmarakan kacau kan kak niya kacau masin yang ngilan nan sapat. Kesenian kan pachpacha nan pungan paliyay robal masa ni nat isak lelesak lemau. Ilok kan pachpacha ni pitsilu letayo. Ran kauno kan kabakan yang marmarakan kacau kan kakmia kacau masin kesenian kan pachpacha palimasa numai lesak lemau na nawayo ilok kan pachpacha nan pungan paliakam o palimasa nipit silulan kayo walang namuranayo pachpacha ni tekere wali sa kisu walang namuran pachpacha ni tekere isi sa kisu Wan sasongan kacau memerati. Nanurai nawa riaisak payo pachpacha ni insis 0.0 wan sasongan kacau memerati nan sampongwat pachpacha ni insis isak isu point paisak walo. Bon pay kan sang pachpin kelakono minit paisak silunin sauci koban prong salong pachpin kelakono minit isak riau nimain saman lakap. Main ko yung bacakan o tapan sa kulmatay rahnwet kalanganan kumuran koras o kasalilya.